Tinyo gatano na limo kiro mwaka ni goto kuinyora abantu bali babwate omochando bweli sangwa gose albinism sense ya Kenya litukeliga ni goli abali kuinyorwa sichi county au imeye county ya Kisii abantu babwate yose imeye county ya Nyamira abantu babwate omochando yoni gombera nase nyagetali ya nene imeye county ya Nyamira omuliki itokrose county Job Maangi no roboti rwa senjira yobwekerano Ekero ensengima yachengera lituko lyabali abale n'obolema bw'erisankwa World Albinism Day imeye county ya Nyamira nigo baumerana asenyagitari ya Nyamira Referral Hospital. Nelituko togo chengera ogosomi gogosoko manya ko bolema bw'erisankwa. Obolema bw'erisankwa ubokoro kwa albinism. Nigo balingoligwa oborwaire bwa kansa nakonyora amaegerio enchira yokomenya no kwegendereria egati ebintu baegwa namaliogo n'ekigopi ky'ogwetanga kurwasa omugaso abantu banyareko baskirind alafu twairu kigopya imeye county ya Nyamira nigo bali belikire bunambale n'obolema bw'erisankwa bare emerongo etano buna Lydia Matende kurwa ekyombege kwegerera bali n'obolema county ya Nyamira abagagoteba walemavu wa ngozi Nyamira county, the one that I have them kwa ofisi ambao nawajua and I can reach them now wako 50, but according to KNBS 2019 wanasema walemavu wa ngozi ambao wako Nyamira county ni 190. Kenya mbasabo gwanchira na bali n'obolema na batike kuiralia bagali oborwire bwabo elinde kubonereria. Tuko hapa ni wachache, kwa hivyo wale watu ambao wako nyumbani hawajajitokeza, hawajulikani na ofisi, tunaomba waje mbele wajulikane ili tuweze kusaidiwa. Pia nataka kuongea upande wa wasichana. Watoto wasichana sana hawa watu tuseme vijana au watu wote, the public at large, kuna vile wanapenda kuchukulia watoto wasichana kwamba wao ni kwa mfano tuseme mtu akitaka kuoa ama kutoa posa kwa mtoto msichana, unapata watu wanaleta pingamizi sana, wanasema unaenda kuoa mtu ambaye anaishi na albinism, sijui wanampagua. Hiyo stigmatization tunataka iwachwe kabisa. Abayiboli bali n'abana bali n'obolema bw'erisankwa mbasabwa ko banchirana nako bakonya elinde baikirania okugani kwabo kw'obugima ya abanainchi bonsipi kumuranje onye kubwata omwana nyumba gose muntu onde bwensi omenyete no bolema bw'erisankwa onye areko mureta bosio amanyekane onye tamanyiriga abarayi mbasabwa gosira bali n'obolema bw'erisankwa ase okubagolera kigopya kyanga kintambe nako balwanirira banyore obwene bwabo abarayi baitu baigwete ngwe gutwarenge t-shirt pakadotengo tukolera balenge kikofi obolema bw'erisankwa tali omweli obw'obugima kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Jo